بەڵێ سەباسی زیاتر سەبارەت بە کۆبوونەوەی ناتۆ و هەروەها ئەندامەتی سوید لە ناتۆەکەین گفتوگۆکەین لەگەڵ بەڕێز ڤێڵدان تالیۆکۆڵ ئاشۆڤەکاری سیاسی بۆی بزانین ئەو چ زانیاریەکەی سەبارەت بۆ ئەندامەتی سوید لەگەڵ بەڕێزیان گفتوگۆی زیاترەکەین. بەڕێز ڤێڵدان تالیۆکۆڵ سڵاوتان لێبێت و ئەم کاتتان باش پێتان وایە تورکیا بەم نزیکانە ڕازی ببێت بە ئەندامەتی سوید لە ناتۆ؟ سلام جوارا gelek spas bo ve imkanı o birudayı o derbirim derbarı endamatiya Süveyt bo NATO u astengin Türkiye derbita peşiya Süveyt şaşe nehida yani rola penşemi hatta peşme de daveti Jens Stoltenberg ya ku sekreteri güçlü ya Almanya NATO'ya Vezirin Xarici yen sêxolî a Türkiye, Swêd û Fînland herçend Fînland endametiya wî tewa bû vejî li Brükselê davetê civînekî kiriye. Ez ne divê qenaetê dame ku ji wê civînê bersîvekî pozîtîv, bersîvekî erênî ji bo endametiya Swêdê derbikeve. Ji xwe donapêr Macaristan Unger biryara xwe ya tasdîqkirina endametiya Swêdê avêt payîzê ew ê payîzê çêbe li Tirkiye van roja dîsa li ser mixabin sotandinê Qur'anî Kerîm rojî yekem cejna Qurbanê li Stockholmê carekî din peywendiyên Swêd û Türkiye xistiye nakokiyekî kûrtir bi qenaeta min sê faktorê girîng e ne mesela ku Swêd ne welatekî demokratîk e ne mesela ew e ku Swêd terorîzmê ya jî terorîsta diparêze mesela ew e ku Türkiye yek alîkariya peywendiyê xwe û Amerîka û kirîna firokeyên F-16 û ew din jî hebû 35 her wiha peywendiyên Tirkiye û Rusya û astengiyên ku Rusya dixwaze li pêşberî endametiya Swêd bo NATO derxe. Sedemê sêyemî jî ew e ku Tirkiye bi xurtî dixwaze diaspora Kurd ya li derbeyê welat taybetî li Swêdê ji bo pêşî lê bigire wan bitirsîne, terorîze bike û tedbîrên li hember kar û xebatê diaspora Kurd li van dewletên ku Kurd lê dijîn xurtir bike. Ne di wê qenaetê dame ku Tirkiye di wê daxwazê da bi ser keve ji bo ev der welatekî demokratîk e û proseyên demokratîk de kanûn tên guherandin. Ev kanûna terorê ku hatiye guherandin jî proseyekî ji 2017 ye tu alaqata wî bi müracaata Swêd bo endametî ya jî daxwaza Tirkiye li hember xebatê terorîzmê tune ye. بەڕێز ڤێڵدان وەکو تۆ باسێکە تورکیا مەرجی خۆی هەیە بۆ بڕاردان بە ئەندامەتی سوید لە ناتۆ بەڵام هەنگارە یاخود مەجارستان ئەو بۆ داواکەی دواخستووە بۆ پاییز بۆ ئێستا بڕیار نادا. ew yê bo piştgiriya Tirkiye û Rusya Orban wan astenga derdixe bêguman Orban di çarçeveya Yekîtiya Ewropayê de problemê Orban û Macaristan di Yekîtiya Ewropayê de heye ew jî pirsên maf û azadiyên demokratîk e. Orban her rojekî diçe Macaristanê dike welatekî otoriter welatekî ber bi dîktatoriyê ber bi otokrasiyê here û ew jî bi pîvanên Yekîtiya Ewropayê ve li hev nake. Endamên Yekîtiya Ewropa firaniya wan endamên hevpeymaniya NATO'ya ne jî Orban jî ji aliyê xwe be hem pirsê xwe bi Yekîtiya Ewropayê de çareser bike ji wan zêdetir tawîz werbigire hem jî piştgiriya Rusya û Tirkiyeyê bike biryar wergirtiye ku paş de bixe payîzê hatta payîzê ev çi ve çi nebe lê ne diyare lê ev helwesta Macaristan û Tirkiye
هم امریکا هم ولاتین دن این هفرمانیا ناتو جه پر عاجزن از باورم کو پشتی جبینا ویلنیوس 11 و 12 تموز دا ما پیش ما اوی هلوستا ناتوی دناب خدا لهبر هم مجارستان هم ترکیه اوی حشکتر به دجوارتر به بەڵێ کەوا بێت تورکیا یەکێکە لە وڵاتانەی با بڵێن سویدێکێکە لە وڵاتانەی کە زۆر گرنگی بە دیموکراسی و پاراستی مافی مرۆڤ دەدات و لە بەرامبەردا کۆمەڵێک داواکاری تورکیا لەو بۆ ئەوەی ببێت بە ئەندامی ناتۆ هەمویان دوورن لە پرسی دیموکراسی و مافی مرۆڤ پێت وایە سوید ئامادە بێت لە پێناو بوون بە ئەندام لە ناتۆ دەست لە هەندێک پرسی دیموکراسی و مافی مرۆڤ هەڵگرێ؟ نا جخو او قانوناکو برانبری ترور گورانکاری قانون اساسی یا برانبری ترور 2017 در شویه سدم اوجی که به یکی ازبک کریارکی تروری کرد ناوند استوکولم پیش کس برن جویب دبی حتی ایرو او پروسه دوام دکه 2022 یاداجی وقتا اندامتی سویده بو ناتوی درشو و ترکیه او شکانا دا پیشی سوید جی بو ام گورانکاری ده خبات امه یا برانبری تروری ام دخمتن ام وان قانون درخن قانون کی تنه درکتیه دوی قانون دا 8 تایید تازه کتیه ناو هبو کتی قانون بری دا ریخستن ترور قدخه بو توانباری بو ده قانون دا آلیکاری و پشتگیریا ریخستن ترور جی کتیه ناو وی قانونه ده از ندوی باوری دامه جواتا سویده رونق دیرین سوید روزنامه‌بانین سوید سیاست مدارین سوید نه آدم کو ما فو آزادین بەڕێز ڤێڵدان بەڵێ دۆخی یابووری تورکیا ئێستا لە دۆخێکی خراپدایە و لاگەری قبوڵنەکردنی ئەندامەتی سویدیش پەیوەندیەکانی ئەو لەگەڵ ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپا بێگومان خراپترە بێت ئەمە تا چەند کاریگەری لەسەر ئابووری تورکیا ئەکات بێگومان یعنی ئەگەر سوێد ئیمکان نەمایە 11 و 12 تەموزێدا لە ڤیلنیوس ئەندامەتی ئەوانێ بێ قبولکردن دەرکۆ تورکیا و ماجاریستان تەستیق نەکردنە پارلەمانتۆیە خۆدا تەستیق نەکردنە پارلەمانتۆیەدا تەستیق نەبەژی ئەندامەتی چێ نابێ بێ ئەس دوێ قەنەعەتێدا مەکۆ پشتی ئەوکێ تدبیرên اقتصادی تدبیرên ئابووریجی تێدا یە هەم یەکێ دەولەتên یەکیتیە ئەوروپا هەم jî ئەمریکا ew ê li hember Tirkiye tedbîrên dijwartir werbigrin. بەڵێ بەڵێ بەڕێز ڤێڵدان تالیۆکۆلا شۆڕەکاری سیاسی لە ستۆکهۆڵمی پایتەختی سویدۆ لەگەڵماندا بووی سوپاس بۆ کاتێ بێمەتاندا.